abantu hashanju na batanu Ebyona birobwa nyuma y'abantu 75 ababire bashemerire kutahibwa omu system kuremwa kutasibwamu ahabo kugira ngo babashabere sente umutwaro buri muntu obo bagira ngo babasa 15 eki ababire bashemerire kubatasya mu bangire batyo bakagaruzayo computer zabo batusabire emitwaro ebiri yaturema kubahika batusaba umutwaro no mutwaro gwaturema kungawa ikabajya gutara umutwaro tuba kubasa kukora amuhero bavuga piki yabo bagenda ndakandi wotine ko kubagira akatubakozi bawe tubakozi bazoyitu twabarga bata Meya ahabwashu kutawuna kanso Bowazi Bizira mbareba kinajya government eyine kutereza program eji ngo habo kuba akasente aku abatuura barukutamo kabire kinje naterra kawo angambire songeji abesente zibakushoza bakabiri yo makagamba najangwe sente zasohize zachiwe mitwari 12 mwene bantu bazagarira imitwaro 98 Bizira agarukire yahayo kwetsombuita ahabarukura project eji omu district ya Sheema kubagambira yababine engenderwaho etarukushana ne yahandi Sheema abwe cy'abantu bayinu basasura sente district zetuyetorire tuzukusasura sente umuntu nagenda bamuteko mu computer atine cyashaswire mpaka bamuhire sente ntunga mweria tubakuyo sente isinjo eria tubakuyo sente akwa tunda abanyabuzare bokora mitome eria tubakuyo sente ruampare eria why Sheema ubu azira koreki azukugarurire password ejo tkwetaga sente it is free bakuteko mu enterprise group bakwatakingaho immediately you get a password na wajiruzinga ntujiru resetting free of charge Gashakwa Mayiko atwakire